zani nai nin zot kau kawang zirlai ang zani om chu Isua Krista ming avanga scholarship la lo ngam eng zani om chu zani nai thu soi tui min ngei ro poi ka timia alo kan scholarship la ka yan kum kha chung ko sum lak lu bel khoma nuai ne tling chin chuan lak thei ani lo DC a VC le DC a koilai poni sela income certificate hi nuai ni nuai lamin alem ma dot so in engzan nge siam tir seu corruption hi ma ni levela theu kan do ngam lo chuan helaya mini sar corruption hi isoi lo meng u temo SE temo corruption khoi le contractor ho thilti soi lo meng u ma ni chan khana chuak theu hi kan bitum ngam lo chuan kan do ngam tak lo mani filim ngamang u biagin pon lama kan nun te ulukang u an lali suana te lam in eng chumi mit muin eng rose I chuan in pawa na mi chun choi moi thenga ti biagin chunga kan lam lai hi sil sarwa hian min te nan an mang berlo I suwa te nan pon manglo kan lungrem chim te hi sin I suwa te nan an man kan lam lo lama khanan lo ke ni corrupt em le a eng kim mai a mi nui ti sa del litlanga kan DPR zuk thon thak te mid day meal dong tur enrollment kan thon thak atang ten parliament office newa khon min nui sa ta sen chung ho ne na chan e kan lam na salutuk in selo ni ka zuk ti mai la an ngai sang chuang lo khatiang lam pang kha chuan biagin pon lama kan nuna hian kan eng hi min muin eng ro se corruption kan do tak do na ni chuan a dor le zon ei rumi te hi kan ngai sang tur ni lo pulpita tanga soya chuanin akan husit kan endong tur ni han ti puk chu amoi chi alo mai thea kan HCS tur ni anti taila kan in klon siak tur ni lo mi ti tang câu sana po yan kan klon huam tur ni lo câu san poi kan in en no na ngai kan ti lutuk chuanin akan ti nuar palanga ei ro deuh ho hian thola man tho thadu lo palanga ti de kan lau ni ange lau mia su Isua Krista nen re theila kan lim zo kang